I pa svima ljudi. I pa svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Tu je sa nama. Ko je sa nama? Toni Genigi, ovo je nova zora. Najjače, brate, bili. Ja krenu, ti mi ubiješ. Ajde, ubijemo se. 3, sad sa stolom. 3, 4, sad. Ljudi, koristim Optifine. Yes. Ale, ja sam u pitanju. Ja sam u pitanju. Pobjeda. Ljudi, ovaj pobeđuje koju. Ljudi, evo su njegove glave. Idemo sa pikeksom. Evo. Johnny, moram ti nešto kazati. A šta to? Ti si bio uzo Ašov, a ja sam se borio sa Stoneom. Sa ovim Eksom. A sa onom si se borio. Ajde, 3, 4. Sad. Ajde su u pitanju. Ajde su u pitanju. Čekaj. Dobro, ajde. Ajde. Ja sam u pitanju. Ubit ću te. 2 srceta, ajmo. Pobedi. Jebote. Pobjeda. Zakaj mi? Ostavim 2,5 srceta. Sad, opet sa ovim pikeksom. Ne, sad sa Eksom. Ajde se. 2 runde sa Eksom. Nemam da se eksom. Čekaj da odem na... Alo, 2 runde sa Eksom. Okej. A 3, 4, sad. Ćao ba. Muš. A da, brate, koliko ti je ostalo? I 2-1. Koliko ti je ostalo? Šta? Koliko ti je ostalo srca, di? Srčić mi ostalo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ajde, krećem. 3, 4, sad. Sjad. Ajmo Nikola. Oh my god. No. To sad kad bude ladno. Idemo odlučujuća borba sa mačem. Da, 2 runde sa mačem. Okej. 2-2. 2-2. Idemo na posljednju i odlučujuću rundu. Onda dođemo na svoj mjesto. Ajde, krećemo. Znači, ljudi, mi uvijek ne počinje. Ajmo. 3, 4, sad. Olje niže. Yes, boy. Neki uvijek ušao važno. Da nije možda ovo Znači, haker. ovaj zbog se ne važi ušao i neki uvijek i sve upropastio. Mene je ubio. Okej. Ajmo mi sad opet na zadnju rundu. Ajde da ga išibamo. Gle paka, brate. Gle, 2 srceta mi je ostalo. Brate, ubio me. Evo, ja sam ga ubio, dobro je. Okej, idem ja. Dobro je pa imam sreće, ubio sam. Ne važi se runda, moramo ponovo 2 runde da odigramo ljudi. Okej. 3, Idem. 4, Sad. 5 crtadi, 5 crtadi. Ja udujem. Znaš koliko mi je ostalo srceta? Koliko? 1,5. Joj. Nije, Sam te ubio. nijedno puno srce. Nijedno puno srce. Hvala ljudi, to je bilo to što će ti... Omadi, trebamo još jednu rundu da odigramo, što ti je, čoveče? Kako još jednu? Pa tako, rekli smo 2 runde, ovo je prva. A da.
Ovako je 4-2 za tebe, za mene. I ako izgubiš, ako pobiješ, neki lik ulazi za tobom. Za tobom. Čekaj, brate, nešto mi treba govoriti. Ajde ti. Alo, neki lik ulazi. Jo, ovaj nam kaže epizodu. Dođi vamo pri... Ovo je haker. Jeste, ovaj je haker. Hvala mi, brate. Uzeo mi mač. Jel ti uzo? Uzeo mi mač. Sad ću se dobro, brate, kako tako bije lik? Haker jeboj. Ovo je Johnny, samo treba jedan put da ga cepneš i gotovo. Evo ga, ubio sam ga, ostalo mi srce. Srce. Ha. Ovako je 4-2, ovo je posljednja. Imaš moj mač? Ne. Ajde rukama, posljednju. Ajde. Koliko ima... Odlučujuća borba. Koliko imaš srca, ej? Aj, samo se dopunjuju, imam 4. Dobro. Evo, ovo sam ja. Ajde. 3, Ovo sam ja. 3, 4, sad. Opet ovaj. Ajde, brate, razbuli liče. Brate, mili. Koliko možemo ubijati? Ajde. 3, 4, sjad. Neće se krije. Nisam tu. Johnny, nisam tu. Vidim. Ja se su pitanju. Idemo se vije. Idemo se šuge. Ja sam šuge i bijam Nikolu. Koja? Ja Gdje sam si? šuga, pa sam. Baš te pitam gdje si. Ajde. Koji pa? Koji lag, brate? Evo bio. Ne! I to je za epizodu. Pa šta ovo, ne završavaš ti epizodu. I Da mu ljudi, to kažem, je... je ko policajac. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove Ne, epizode. da dođe. Opet ovaj. Opet onaj. Opet Sad ovaj. ćemo mu pokazati. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se svidjelo, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Ovo u dupe. Ako vam se svidjelo, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ne, Mislim da nemojte. sljedeći klip vidimo se. Ne, nisam to mislio. Ne lajkujte, subscribeujte ako hoćete, ali nemoj nik se ubijati da zajedno završimo ovdje. Ne, koji si ti? Ljudi, lajkujte, šerujte, subscribeujte ovaj video. I Ćao. hvala. I čao. Gledaj, ovaj video. Ćao. I čao.